Santusa ang adlaw nga Domingo. Importante gyud nga mosimba ta sa adlaw Domingo. Kay sa adlaw Domingo, dinhita mangayog pasaylo sa atong mga sala nga nabuhat sa tibok semana ug dinhi usab ihatag sa Dios ang grasya alang usab sa sunod semana. Igsuon, no? Sa pagsulod pa lang nimo sa simbahan, napaka-importante nga lingion sa nato asa nalansang atong pinanggang Ginoo ug mangayo pud tagkatahuran. I-greet po nato siya, maayong hapon di Lord kung hapon ta na simba. Maayong buntag di Ginoo kung buntag ta na simba. Una ta mulingi asa ta na lingkuranan mo lingkod. Kay kasagaran baya ang una natong lantawon ang lingkuranan ug kinsa atong tapdan kay magtabi ta panahon sa misa, no? Igsuon, ayo tang pagpakigtabi panahon sa misa, no, pagampo ug concentrate kay sa adlaw nga Domingo diri ta mangayog pasaylo sa atong mga sala nga nabuhat sa tibuok semana. Ingon man dinhi sabta mangayog grasya alang usab sa sunod semana. No mo nang importante kaayo nga mosimba ta. Ingon man sa mga babaye, kinahanglan sa panahon nga mosimba ta, dapat babayi ta tan-awon. Nakadress ta, nakapalda ta, ug nakatudong ta. Nganong magtudong man, naa pa na sa Korinto 11. No, si Mama Maria ang atong modelo na atong mga babae. Di ba, bisag asa tamad nga simbahan, makita ginato si Mama Maria nga siya nakatudong ug siya nakadress. Please, mga babae, kung musimba manggali ta, ayaw sa pagsuot og nakadress ng arang mubua pug kaayo. Makita na pud na imong hapit kigol, no? Makasala beta na sa Ginoo. Makasala pud ang mga tawo maglantaw nato. Then ayaw sa ipakita na imong tutoy in taon day. Tabuni. Kaya di pud kasala ng mga taong galantaw nimo. Imbis ang mga lalaki, focus unta nga to sa Ginoo, nakapokus na sa imong legs ug sa imong boobs. Mo nang tabuni day pagsuot og proper nga dress imong suoton sa panahon nga mosimba ta. Nung nganong mag-dress magita mosimba, ang giingon pa sa Dios, ang babayi gani nga magsigsimba nga nakapantalon, no? Sungugon siya sa daghang pagsulay sa kinabuhi. Mo nang igsuon, paningkamot nga sa sunod pagsimba nimo, mag-dress na ta. Kay maang babayi dili angay manghulam sa sinina sa lalaki. Amen.